hari amagambo atavuga ahubwo atogota, hari ibitekerezo bitavugirwaho abantu bicara ahubwo bikavugirwaho kuri gupfukama imbere y'ubwenge. Ntabwo ari ikiganiro, ni urubuga rw'ibanga, amaso y'isahura n'ukuri atigeze yitegura. N'ukuri gutabaza, ibinyoma bigacika intege, ibitekerezo bigakomanga ku mitima bikavuga ibyo abandi batinya gutekereza. Mw'isi yuzuye amashusho ariko yabuze igisobanuro, mu buzima burimo amagambo menshi ariko butarimo amagambo y'ukuri, n'ikinyoma kizana impamvu agisobanuro gisesekara nk'imvura ku butayu bw'ibitekerezo. Kandi mbivuga ndi Jane ariko ndi ibitekerezo by'abagore, umugabo w'umutima uteye nk'umuhengeri unyura mu bicu, utikanga kurumangana kw'inkuba. Burya isi nihora isinziriye, hari igihe ubwoba bw'ukuri buvumbuka mu isura y'uyobora atari uko yifuzaga. Hari igihe inarivuga ntivuge ngo ishimishe ahubwo ivuga ngo itabare. Mu majyaruguru ya Afurika y'Uburengerazuba, mu butaka burimo amarira, ibikomere n'inzozi, havutse ijwi ry'uwanze agasuzuguro. Ni kapiteni, ni umutwe, n'inkubi yitwa Ibrahim Traoré, ariko uko izina rye ryazamukaga niko n'agasuzuguro kagenda kagira isura. Uyu munsi ntabwo tuvuga umunyapolitike, tuvuga icyaha, tuvuga ibara ry'agasuzuguro. Ubundi iyo igihugu gihindura ubuyobozi mu buryo budasanzwe, isi ihita yambara urukwavu. Ariko ku bwa Burkina Faso ntabwo byari ubwoba, byari ubutwari. Ikinyoma cyambaye uburanga bw'isesengura, ukuri kwibika mu mutuzo. Kuki bibabangamiye? Kuko ataje gusaba, yazanywe n'amaraso, arwana n'amoko y'ubukoroni bushya, ahagarika imigambi y'amahanga atamenyeshejwe. Yafunze imiryango imwe y'Ubufaransa, ahagarika RFA, akuraho MINUSMA, umusore utaratewe ipasi n'abategetsi b'i Paris. Aho ni agasuzuguro katangiriye. Mu myaka 34 gusa ibihugu byinshi bimufata nk'umwana. Ariko se imyaka niyo mitwe? Ibrahim Traoré ni umusirikare wize geology, uzi ubukungu bw'isi atari mu mibare gusa ahubwo no mu gisirikare, mu buzima bw'igihugu no mu guhumuriza rubanda. Yaje atavuga byinshi ariko igikorwa cye kimwe cyasenze amagambo. Mu mezi make yahuje igihugu cye cyarangiritse, yashyize imbere abahinzi n'inkeragutabara, yamaganye ruswa n'umuco wo gutura i Paris ibyo igihugu kitabona, yongeye kubaka icyizere hagati ya leta n'abaturage. Ubu burere, ubwo bwenge, ubwo bwitange nibwo bwavuyemo agasuzuguro, kuko iyo utumvira ubu mwanzi, iyo wibohoye ubigisuzugurana. Agasuzuguro kavuka gashidikanwa ariko kakura kagasenya izina. Haravuga ko Traoré atazi politike, ko ari umusore wibagije aho akomoka. Hari abamushinja gukorana n'Uburusiya, abandi bamufata nk'igikoresho cya populisme, ariko nta na rimwe bavuga ibyo yakoze. Nibavuga aho yahagurukiye igihugu cye cyarabuze icyerekezo, nibavuga ko yakijije miliyoni z'abantu guhora mu bwoba. Agasuzuguro si amagambo, no kwirengagiza ukuri. Ariko se kuki n'Abanyafurika bamwe ubwabo batamushyigikiye? Kuko iyi ntwari yihagurutse, abanyabusa bamaze igihe ku meza, barahaguruka bakayirwanya ngo bayikatarize amafunguro. Ibrahim Traoré si igitangaza, ni igisubizo. Gusa isi nigeze ikunda ibisubizo bye. Aha abasangira urugendo, intwari nisakuza irakora. Mu gihe bamwe bavugaga amahoro, Traoré yambaye inkweto za gisirikare. Yubatse itsinda rishya rya Sahel, Burkina Faso, Mali na Niger rikomeye ku bwigenge no kwigenga. Yashyize imbere igisirikare cy'igihugu, asubiza ubusugire mu maboko ya rubanda. Gishaka ko Abanyafurika bamenya ko kwigenga atari amajambo, ni icyemezo ahubwo, kandi icyemezo gihenze kuko cyagushora mu gasuzuguro k'abandi. Bamubuze mu mafunguro ya CEDEAO, bamukura no mu mahuriro atari mu butabera. Ariko sinzi niba bazi ko igihe ufashe icyemezo cy'intwaro uvana icyubahiro cy'umuntu. Ibrahim Traoré ntiyashakaga kugaragara, ahubwo yashakaga guhindura. Arahaguruka nka Thomas Sankara, avuga nka Lumumba, aritanga nka Gaddafi. Ikibazo si ukuvuga menshi, nuko avuga ibyo abandi batinya, kandi ibyo biza biherekejwe n'akandi gasuzuguro, ubwoba n'ubwigenge bw'ukuri. Bavuga ko ari agasuzuguro, ko ari umusore w'umurakare. Ariko se iyo uzuye ibitekerezo bitandukanye n'iby'isi isanzwe imenyereye, nihita ugufata nk'umunyamahane? Traoré yagaragaje ko icyubahiro atari icyo uhabwa n'itangazamakuru, ni icyo wubaka hagati yawe n'amateka. Yari umusirikare ariko noneho yabaye igitekerezo cy'uko Afurika ishobora kwanga kuba agasanduku k'imfashanyo, igitekerezo cy'uko igihugu gito gishobora kuvuga oya mu gihe abandi bose barimo baravuga yego. Ibara ry'agasuzuguro si iry'umuntu umwe, ni irya buri wese wigobotora ubuhake. Ni iry'intwari itari yitezwe, ni iry'umusore wahinduye ubuzima bwa miliyoni zitagira amajwi. Ibrahim Traoré ashobora kuba ataruzura ariko ari kuzura, kandi igihe azaba yuzuye amateka azandika agasuzuguro kagiye kamuhirika, kamugize inkuta zamukiraho, kandi Afurika ikavuga iti uyu si perezida gusa, ni igitabo, ni igitekerezo, kandi ni n'urugamba. Ndi Jane naritinya ubusa, ikunda ibitekerezo by'abagore, wambaye ibanga nk'ikote akagendana n'amateka nk'intego. Ni nansuba iki kiganiro cy'uyu munsi. Peace out.